manos en alto. Producciones Suma Record y R Studios se complacen en presentar a la original, la auténtica. Aquí está tu muñequita, Cintia Paredes. Ella es Suma Sonko. A bailar Santiago, Calla Cajino, zapateando, zapateando, zapateando. Vamos muñequita, mamachita. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ